Odeyo. Pia. Domaini on searching for see a dear yaji my bed wa otosumi. Odeyo. Edriana chia bain brani ni nyanko mpasechi. Mwanyado. Edriana fu piesie. Yera ye mauchin kwemisio. Se Edriana piesie no de. Asante Confederacy type no. Edriana fu na be wa Asante region ne. Ya ye kokan ho no nyina ne ti ase se. Ye no na Domaini o ye Edriana piesie. Okay. Honom de sa tate no man so ye Edriana piesie. Okay. Edriana fu no ana be ka Confederacy no ho no. Be jitum se. Ye no na Domaini ye Edriana piesie. Okay. What you say? Now you see. Oh. Say you can say Asumja and a Edriana piesie no. Highly debatable. Okay. Debatable in the sense that I can phone you na Yabako Semtre say you free Old Ghana Empire, you free Abyssinia, Ethiopia, Maninum one year migrated by Babetna, Old Ghana Empire, Mali, Obabi, Senegal area. What you say? Beyond Senegal. Yeah. A honor you free a baha, a baba be a nayati. Enti yen akamfo nyina je tum se ye be boy ho dompem e o Ghana Empire ho ne migrate e ba ha de ya. Yeah. Ene the tradition say aswaja ka se mi free form no. No ene ne bobia. Yeah. Asunja so mo ya duanafo. Nti yen nyina ne free ho ba ya. Ene ye sa abre no na mo so mo wo he na mo free form. Na preben so kra na mo free sa form. Bre ban no na mo free form. What you say? No abakose ma masua e kire se me free form free soro ni si ye nom ne ade no ye de tre indigenous kane no ne ye kogensase Okay. enti se wo no do migrate e kotena ba bi mutu amantu kotena ba bi na so obi betom na obi sam se mu free he na mo ka se free ba bi ne ba ya obetuma ka kire se ne asase a mo te so na yam de mo free anko what you say? Okay. Na mom so ka se free form ni mpie ye de a na just as ne yo de From origin. origin hanamte anam firi so nim sane be si ha nti me nkotena ba bia ha de a Wow. na je say o ne obia ne ho kwan so pa mo nti na ye de A fictional statement. very good ye can na does it make sense? No. Historically doesn't make sense. Nothing comes in from history the we believe philosophy of history ne ye can ye je tum ne say reality physical thing a wo a friend empirical evidence. Okay. Provable evidence. Okay. Our more for be able to why na PF reform at once in history. And so big generally so the contract year. No, extra indigenous. Me free so no buy, me free form no buy, no many are no extra indigenous. Okay. But obi can say free cave bim there. Oh, has a canena na dani ho. Yeah. Enti say you to amount to okotran bo bi ne hu say e abodan bi wo ba bi ensu oto ayenkan ya. Yetim ko boy ho dwa ho kakra. Ansa na chire no yesi simple pandai no ne yekeka ka ho na yatenam. Enti me fra bodam bi no de eye anida ho. Onom kotena ye. Onom kotena ye. Say ho ne bo ni free. Sa that ye ukotechuma ye si free amowi cave no na ye free no ha ba ye betena. Mnama na mbisa no say nana ure free so ba bi o de soro ho o kan tifi ho say pon. Yeah. Old Ghana Empire Mali no say wo soro. Yeah. So nde nyina oyuku from Fibuna. Buna na Cote d'Ivoire, you migrated from a friend saying Old Ghana Empire, the boy, and one to say, oh, Buna, if I say about. How now you for free? Okay. What answer I'm fine as I be born who dump him, Ashanti region. Okay. Enti me free form nomne ade ade no de enya de a yen historians no ye gitum. Okay. Because any adrenaline ase enya adwuma. Okay. Se say am kan yi sa kanfo yira ye migrated from Old Ghana Empire ho ne ba ye de a na aduanafo a ye ka ho de a na sumja mo ye aduanafo de a ene ye mo nam ka se aduanafo yina ye fra sumja na ya ye free Old Ghana Empire so buy no na if ye ne buy. Okay. Oh, it doesn't make sense. Just be na anya adwuma o ka Nti ase bi na anya adwuma ye ka edisum ba bi ye ka de kire bibi ase. Ye ba sa asumja ye twam ho. Ansa na ye kokwam. Ye ko twifo heman. Na ye ko akwam. What you say? E na ho nso akonwan to ye atapan ni atakuma e na koye problem na ye free ho e migrate by